bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Presiden rangba ke Voice of the People Party uba Arden Miller basayo moy haba keren ha jingalang pat ba na benta ke election MP kaban long ha khat khandai tarik uyayong arajar arpusaw ha mau kriya kabahap ha mau plang constituency menta ka sngi ga arpusan tarik uleber arajar arpusaw ulaong baka jingken no jong ki weipat ki seng ya ke VPP baki nongelam jongka kim lat keren hapo ke yeng dor bar thau an kalong kabamla ban ngeng ula ong ru baki wei ki nong elam na ki wei pat ki seng kila berngem ye ki pat ba ki bam kershan ye ki Henry na kalyang ka seng VPP pat ka san perthei haka kamdei ta ka jing penhiar kaput ban penbe ni khwan mentoy Henry ka dei ka jing yai rengkat bat upat ba shosho hagari ka sngi ba Arden ula ong baka daw baka VPP kala je Dr. Ricky AJ Singkon namar hadin ke jing bishar nadong sadong ulong ubreu uba biang ban long ukurtong sya ke election MP bad uba Arden uloong baki pat ba kim babe ban kershan yu Dr. Ricky Singkon ba unlong kung MP bad lada wan biang sapo ke jela unom wan su tangkum ukurtong Henry wan sendon kum UMP uba Arden uloong ru baki weipat kiseng san perthei kilaya lamwir bad kren kulmar Baru ba Arden ulakin tharu ika RDA daga ba ong bala da ki dei shisha kita ki seng reulum ki ba kwa ban giang naga benta upat ba weng no yada de naga jinya kun haga de election MP bat penya sok no bat ke VPP ulakin turu ika RDA daga ba ong bala da ki dei ki seng ki ba shisha kershan ika VPP bat lada ki dang peteng banyak kun Kilong kum kita kiseng dorbula jong ke BJP bat NPP. Namar upat ba uladep ban rai man ai ke jingkershan ya ke Voice of the People Party la benrap uba Arden. Parti VPP. Oh berkata ke parti VPP. Babi pat ba kiswan penbit yupi upat ba hapo assembly kim jukren. Waduh kelung runung nget dia kata. Dedem dede. Kumbaang unong krem setay. Ni tang top ro menang ra. Tang top ro menang ra. Kung kata ko top tapi belum rum ngejo de. Nama kata daw ko kipat ba. Kim dol nanti sang sa perngam penting pat ba. Oh kito ki makersian ya ngan yarap iki ki makersian ka politics ka jingi kamde kung kata. Ka politics ka jingi kamde ka politics penyar put ka politics ka jingi kamde ka politics penbit brio ka politics ka jingi kamde ka politics pentami lani ka politics kwan mento kani ka sinshar ka kada ka election ani kani samsam reliter kiski islam ilyan rekan bo patba ka ngilang don agade ka kam shakri patba o ki patba bi namam ta pensam yakani ka nomrem ka mafla jingi nam pensam shosho yakani ka jik e ka bi e ka nomrem jong ka party bat nang penso tholem dikiwe nang ni shakmat niwan nang ni bat ilek keleng bat batay ki patba balay ni sing Yaka Voice of the People Party nang kabalay ni ay kateng ka Voice of the People Party kaya ikin nomrim nang ta kaya ka tong at kaya ka chingichinay at gumjuru namar bagadon galing election MP niwan man pinito ya uni ukurtong ubang ka party kala ibet kala pensyong nomrim at say madan Unlong ukurtong jongi nakamda galing election MP uwanlong usimpa usimsong ujongi hangtia po parliament uni ukurtong jongi ulong ubanadap pura haga jingom jingem nalu ka jinang ka jingsta nalu ka karta ka jimut ka jingperkat ulong ubadon ya ka jingkitli ngilawat ngilatokit namar mangi habangi ay tiket kong ka party ngemday mangisu ay da ka ba ngisu ay krem nomrim ina pensyong nomrim ina wat ina toket uni kertong ujungi uni unai kay hanihu nangka nalu ka por udang puli ulong usama ubat tibit ubastat bakubawan syahmat haga jing puli keju haga matrik ulawan first division 10 position haga piu ulawan first
Piu lawan first division 10 position. Nangta haga Bigong melawan first division 3rd position. Nangta ulah pendek yang ke MCOM haga first class. Ulah pendek yang ke ME Economics. Kamnya pula man pendek double ME kemagiang. Haga nega porno. Ulah pendek yang ke PhD. Ulah longkong tau warden wapet di sama pulih hanihu. Pakil yo cingte pagi ni kisam uni nagaram uji ulah pedi yang kita mensin juga cingte yang kita di sama pulih. Pakil no keduga kamu kabala pensyat open yang kita mensin juga cingte man pendek hok. Nama kata kau ila ibet man sayu ulang ubang ila man syariah. Udan rugi cilong kaba itran gom utau priu. Ubah menyedai bagi para beliau ko kipata kili marta ngit kipata genom babi dan leli em bagian ai ke jingoshan ya uni ukortong ujingi ubangi pa menta bonlet bat sai sin lalu ni ban agar dia jaga ala da uni undaram ciki uni ban agar dia jaga unman su tangkum ukortong MP le unwan kumu MP ujungi ko kipata be jaga kata kalong kajing kerman kajing ni don ya kajing kerman bagi jok don burang abagi pet ya kajing pai kajo upata menta ulei ya ka voice of the people party kamne ka sing ka bakrenda na tin nega sing ka baleru ya ka kam bat ngilanang yobor nagasi syagasi nakapnay nagasem ngam artatin ba upat pa nadu kali ka kinti ka pamenta unya ya ringkat bagi kilogram joka parti panuan ra ya ka cingkla da ka bagi stang nadu ka MP election party election paro nan ni sakmat upat pa nong bait how pra one ka MP how pra ai kanuan ka MTC how pra ai kanuan ka MLA how pra ngenom patasyo nan ni sakmat wat pinbit syo lalat kumnu yang iupai ba ngenom pai syakadiang ngenom pai syakamon odon kibasang man au pai ba ha unle ayu ni pra marway sepo parlemen uno mulai ti habakli kata ula cuba unle ayu upai ba amentaru ujuba wong kumnu pai ba ngemdet ule ayu sa parlemen nama ulas ko thai upai ba yang kita ke geli cingkeli omdet ule ayu tang doi ka thong jumi upai ba kalong bangin pencop yo pra hagani ke MP election kata gani ke cingkut cimut oh ka sno kana kata gani ke cingkut cimut ka upai ba ora kut cimut hagani ke kinti namar kata kumbang akran aga wei ke sno apo Jante Hills long kini kiwe meta kile lamur kini kiwe meta kile kumar kri long tik mdai su tang bape dan le kilong kumi ki bakam nang mdai tang bape kila pinking yu tu khao how tu sharani hadu bandalang tu kaba hapden shempret sarut bon menta gitu dibagi lape baru arsnem menta ilayo pun kini kilong kemi i doktor bahun ling doktron jongkong filita kini ne dibakamnya nang penting ya kasalani laking bayong lakren kumar ngiting sa susim bet ban pret syarut ngin sedang menuju ke MP election bak kini kalau kecingkop ke juga ya kini kilong kemi i doktor bahun ling doktron jongkong filita kini ne dibakamnya nang penting ya kasalani laking bayong lakren kumar ngiting sa susim bet ban pret syarut ngin sedang menuju ke MP election bak kini kalau kecingkop ke juga ya ke RD ya ke UDP pada ke HS PDP ko kipat pa pilih ko kinongeram jong ke RD ya ke sur ke jopat pa pilih kitur kidar pilih ke jingtut ke jopat pa syagi cingelang jong ke voice of the people party lalat hikam shisha papilong kita kiseng rilung kiba shisha babikwa ben yeng na tau pai pa sobha withdraw no yang ni join lang no batni nomor pai pa ulah jong batni menda ko di pa oh lalat hikam shisha kiseng rilung kiba shisha
Sangat roh kini ke MP nomor 5 bang Dewan Rai ke Cinggashan yang ke Voice of the People Party. Mereka ada bidang penting penilai yang kini ke election MP tidak tang kita kiseng relum durbula jong ke BJP Naman kita tahu ngakot agani kapor kadang piang ngepi batong nen kenno yang ada election naman ngide ke sengrulum upat pa ulat kwa yang ke jingkla ulat tu cek BBP ngiru ngide kersano hanta tingin ong opinesa kita ke sengrulum noi wan pentami upat pa denam nene wan pentami upat pa naman tumbalong mata pia trailang apo assembly mentalah riusnem BJP, NPP, UDP, HSPDP, kawai itu kelas sangut kau mana kini? Kata kelas sangut. Kaslo senai, yang kinong kerja PDF, long klik komunitas cingkiat nadukan, letiat membeti try bukan ada kekot penman. Long siap bantang nakakot. Namar kata tahu. Kini kiseng kia trailang meriu senam mentah. Anda kili trailang kili penca ukiuja kili penca ukiudo kili penca kasamait ukau senop tiap kisang keno yo pa Arden mentah. Oh kipat pa. Namar kata tahu ngangait pa what you can be yo pat pa. Oh, Deputy Chief Minister, ukenya kini kibriu, kibuan singalang bakot ke BBP, tangkong kita kinong yo, kinong badan, ki kena surok, ada ke Daisy, yin penikan hak ada ke election MP, manu babun, bun unong song yo, bun uriu madan ne, bun kita ke besok apa sekretariat, yin yang pet, hak sauteri ke jauh wujud, yin peni, jaga por ini, baik sana, nama kata dau, kapor kadang biang. Yang kinolam juga arti bagian kelak kebumut bagian wampai parai kecil kesyani lem komtate wak pendit durbula ruem ini pilai dang menta jelas sang ban snoto oh kedon kecil keren long menta imat ngim dan jaga shanu nginyap ya kaput oh kipat babe dem kaput kali kahak kajonga kajopi mendai ban sulong kumta nawar kata pensel tulan ni dijugiway keno katu kemensim snowbit keno katu kemensim snowpak palayo pisarem ong lada pijit yo bril lada yang april kapa ai pisah